Thutha wa thirikari kuongerera ihinda ria aciari kuoya birth certificate cia ciana ciao, riu aciari kaunti-ini ya Narok ni moretio metheme na turianime turia tuongererekete na kuhenia aciari ni mekumateithĩrĩria guciona na ihenya ta uria kwahoteka. Undu uyu niguo ugucĩrĩirie abitha munene wa wandĩkithia wa andu Douglas Juma Masinde arute mukana kuri turianime tou akiuga thikũ ciao nĩ ndare na nimekuonana na watho. Kuna watu wanaitwa brokers. Simunaelewa brokers? Kuna watu wanazunguka hapo wanachukua pesa. Anasema nitakusaidia. Nasikia wengine wanapatiana 2,000 hapa kwa fomu moja, anasema mimi najuana na mkubwa ama sijui mimi nafanya hapa, nitakusaidia haraka. Mtu asikudanganye. Oho Masinde niokireire macukuru maria marahĩngĩca aciari ati kwina muthemba mweru wa birth certificate, akiuga iria ciaheanĩtwo hau kabere ciena ũigĩrĩrĩku mugaru na uria kuratuĩka. Hakuna kitu inaitwa new generation birth certificate. Kama uko na birth certificate ushachukua, enda tumia ile inafanya. So nimeona wengine wanakuja kwa ofisi yangu na wananieleza mwalimu ameeleza enda chukua birth certificate nyingine. Birth certificate ni ile tu, ni ile moja. Wawe na stream kama 3 ili kazi iweze kuwa rahisi, kwa sababu watu wako kwa wingi zaidi ya watu 800 ndio wanapanga laini mahali hapa. No na kuri oguo raini nene no cirathie na mbere kuonekana wabici-ini itiganite, aciari magitengerania na mahinda mbere ya mukana uyu kuinĩkĩrĩria. Ngĩribotera Kameme TV, Getwo Wangari Maria wa Mũigana.